Kuplay pi baros ka thup khubor jangi ka dbmnTv kimat ki bakong san menta ka sngi kilong rakhis ngi burom kinong tray mede ka MJCTU ud uba shangpliang ya ka jinghyar dor usensar ngat armut ki Bangladeshi hashrip ki BSF ban smothu bakla kinong yalam ka seng achik ong kahitu tementanya phaj ki khubor ki bakhambnya Hakashitare gubnai jymmang ki dekhod ka sunjuk Meghalaya Joint Council of Trade Union MJCTU kila rakhe burom ya kasngi kinong tray mede ki bakanthop ikitna tray kam jo ki sarkar India ban Meghalaya ki bakanthop ya ka taxation trades banks hakani kasngi ki dekhod ka ne ka lumpung kila rai ban tray shitom ban te song ya ki paranong tray baro ban le persha ya ki an jo ka sarkar ki bathmu ban thom me ki hok jo kinong tray bat kinong balasngi kila rai ru ban yang scam hagi nongrim jong ka bha ka miat ki palba socialism ka hok ban nai na ka jing sha te sha kum haki an ki ba persha e kinong trainong bela ban ya khun persha ru ya ka jing ban ben jo ki company he seng ki ba bat hala ki kiti ya ki lat kamai ka ji jo kinong trai da ka ba khnyat ya ka dor bela ka bam ya hap bat ka long breu man breu jo kinong trai ka MJCTU kala perta jamru bakan yang klem rate banyada ya kinong tray kan thei da ka badawa ba kidei ban yo ya ka kamai ka ji ka bayar rengkat lem bat kinong tray salansar for the decision which will strangle the people. During election time there was no load shedding. Election over, ministry came and within 1 week load shedding started. Can't you get power supply from national grid? You are saying you don't have money, but every other day our chief minister is going to Delhi begging money. Where does money goes? Is it going to their party fund? You are getting so much assistance from the central government, but nothing is coming for the people. Even you are not able to supply power. This is sheer indiscrimination, sheer exploitation, and sheer torturing the people. Students are in distress. And then other issue that we can talk about is that Shillong has become a horrible place, not only Shillong, in terms of traffic jam. What is the plan of the government? They will hire some expert from Japan, from France, who does not have any knowledge about the local situation. Is it the way to solve it? Control of traffic and the fares rates collected by the taxi fares has got no rationalization. There is no public bus service. Even if it is a skeletal public bus service, does not happen. As we are standing here, not a single public bus service, I have not seen that, not a single going this way. How? What is for government? This is an welfare state, and government does not listen to what or do anything for the public. We can't remain silent on these issues. These are to be raised time to time, and we must force the government to listen to the voices of the people. Again, there are many issues to talk about. I have talked only basically on the resolution part. And thank you for listening me and giving me the opportunity to serve the MJCTU even while I am staying outside Shillong. Thank you very much. Step one naman media celebration jongi di hatani media mangi kung kinong tray gidan sibun kijing dawa ng sarkar gaway walang sarkar minta kaile kumno ban penkela ban privatize ya kikam kijam adian nang ta kaile kumno ban pen train ya ni kinong train bat nagbawan ra ay kini kinong train bat kum tang sipor tang contractual levels nagbala ban knyot yaki hakapay nang bayni nang ta akarupen train nakam kajam jongki de mangi kumga union
ipersya ini di dawa baga sorkar kamdai ban henben ini kinong tray daga baknyot daga nyot yang ini bat kinjuro hakdan ni kepor mentah wingi ba sorkar India kadang iu yang ke NPS kelak thar komiti ngi yang persya bat mengi na ke income tax ben hakaski sajan ipenong yang convention ban persya ke NPS sorkar haupnai leber mentau senam thar komiti kini kita kibut kuno ban penjalan jaga jing dawa jungi ban pen sange ke NPS ban wanra biang sing niga old pension scheme ti hakane kasni lembaga jingdan jongki ikurnan baka sorkar dan snap ini bat ya kajing dawa jungi kinong tray amban kenyot ben ban le stom anda kini kubei siboni fi borok kubei fi borok kubei kani ga video tasni ni hamni po CTU idan kani ga demonstration and celebrate pada May hamni ladon bon ki seng bon ki bawan ke postal department BSNL ke income tax the banking sector the insurance ban way deh iwan ni ban pengi ban pen sengau akhmat dengan sarkar bangi persya ya kajing ik policy dengan sarkar di barang anti worker anti poor but kini ki policy thamai jongki kiba penruspa tang ki beruspa kita capitalists company onong nrei kiba you right ya ka hok jongki nong trade mentang kini ka sarkar jungi kemudian sentra bahas state kilong ke persya ya ki brio kibakwa ai bantuan untuk Khasinews kamtam namta kini nong tre sarkar nigon kini national pension scheme kebatmai apa kibrio anda kila song thaj ke pension kidai banyo hop kabagadi banyo 100% ke basic ndre hakani ke NPS mta what 10% non bayo kita ngidon ki bapeni ngidon ki fax ki bapeni beri pula song thaj yo pension na ki yo tang ba 6000 sisi o 6000 sibnai ngidon ki yo 1000 sibnai ndre barang shem hakani pension old pension scheme kidai banyo lakumno life 1000 but life 1000 itu kepada yo ka last basic pay jungki pada ko 1000 itu kepada last basic pay jungki kepada 1000 di banyo atau 1000 nrei akan ni new national pension scheme kio itu bayo di banyo life 1000 yo 1000 itu banyo 1000 yo tang 1000 kini ke gedong pengi bag sarkar tam don jing sngau tam don jing ye tam ta kinong tre jungi kwa tam ban sim ban kain tang yan dehi je akan kini kasi golong kasi perkang kau perkang kerpang yang ini nomor kita kesini ngi celebrate ngi jing dap chispa senam jangan jing celebrate dengan media lingkong lasbang Chennai daga media madras lagi nong madras je lagi nong tre madras but kita kani media celebration nang yai nang he andrei nampak polisi penturan UMLA balarem dangshen na mausen ram uba HM Shangpliang hadin ba ulayo kijing ujor na kinong rep sensar ki bala ut lanam bakador usensar kelahir syabapalat banyan ujor berkisnam balala hakashitarik ujemmang ulayat hu hakilat pathai khubor da kabaong hakajing shisha kador jung usensar kadeban keu amduna ya ka shispa lai phau tengka shikilo amban hiar na kanikador baginong rep kiyo manusnam hakum kini kipor Uba Shangpliang ulakan tu berkerpa deka sorkar bakadeban shimkhia halor kanika kam kenang bakinong rep kimdeiban de tat ya uni umar rep karkum kamon deka jingkwa jengki mahajon ulaong ulakan tu ru ekinong rep ban ai deka jing tho saka sorkar halor kanika phang kenang ba kana ban bud de ne kanika jing ut bat ka jing jinjar jongki bangan on ba nilayo iki khubor ba kaladon ka jing
jing shem jing ya ki nong rep jungi khamtam ki nong rep sensar ba mar sendep ka election menta kador jong sensar kelahir hadu mencum snap kador jong sensar kapoi hadu ki sispa lai phu sikilo ndai menta kelahir na ka sispa kapoi siki kendai phu kendai pusan tu ka sikilo na kwa bangan ketu sila sorkar ba ka dei bakan kitkhya kan ka kam ba kinong rep star jung kim dei bakin shem ya kum kata ka jing nomor balai ba om dan daw hang dong nuru ngam sim yo ya kan no ka daw ba kei ka daw ba kan hier nrei ka don ka jing khnyot ben hang no hakayo te ka agriculture department ka ban budin ba ka dor jong sunsar ka de ban ne sispa lai pho la ne de ban kiu na ka sispa lai pho seneng om de ban hier na ka sispa sharu kata ka de ka jing bat ka de ka sur jong ki nong rep sunsar ka bang apen yo sawa leba na phi baro bapin kentu haki pai baru bakin ya ai da ka jing tho de se ka representation se ka government ka de ban budin ban le ai kalau kani kata ka irregularity hakata ka jing supply jong pusbo re menda ngaso ba kita kisbo kila boy dele se nang ni sakmat ni de bangin budin banga kentu gitu ginong rep balada shisha katang don kum kata ka jing haki ba ki de ban penpoi da ka kerja jing tho sha ka office jong UDO la new district horticulture officer pangin ya budin ya kata ndrei ka jing kalong ba ladala ai ka order but kamar kampoi teka day ka concern jong minister in charge of agriculture lane jong ka department di ban budin ya kani kam but kide bakin penpoi ya katagas bo sakitra ngorep ni baro Armut ki bari na Bangladesh Muhammad Habibullah lai phuis nam karta na Netrakona district baru Muhammad Jahangir Mia lai pusan nam karta na Noakhali district Bangladesh kilangat hagalai phau tarik uyayong Hashrip jong ki BSF ki badang pahara ki than Khaput Purakasya West Garo Hills kini armut ki bari kila rungsha India bat kila yai lunglung lengleng klemtep bha ya kilat kilenti haba ki BSF kila yo ya kanika jingle kila yo ya kanika jingle jong kini ki armut kila kem bat tokit ya ki kini ki breu kira ya thu baki wana Bangladesh bantre ha India halor ka jingkular jong wei ubre ubakerteng Faruk nasionong Sherpur Bangladesh ban penrung ya ki sha India bat uladap ya keren bat ki breu ban aikam ya kini ki armut ha India kira thuru bau Faruk ulapan biang ki kot ki slathok na ka benta jongki kini ki breu ki ladap si bainong shu Faruk da ka pisa Bangladesh na ka benta kani ka kam ki BSF ki IT no ekini ki bari haki pulet jongka pura khasya PS West Garo Hills banle eki katkum ki kendon an Hadin bakaseng Aceh narilom Garo kalapan sngau syauba Kharmalki IAS Director of Urban Affairs pakadon kajing pendu eka baha thungkam eki dekot jong kajat benriu narilom Garo Nakaliang Presiden kahitu uba don bok dekhar hakashi tarik ubnai jymmang hajar arpulai kala ther kala yakani kaseng Aceh namarba hadin balawa jingtip ka babnia kam shamdon kum kata ka jing penduk kam megijat benriu narilum Garo uloong bakadai tang ka jing sngu thu bakala jong kinong yalam kaseng Aceh uba don bok ula kentui kinong yalam kaseng Aceh banda wat sani syuaban keren syakilat pathai khubor ngan poi miskupan Kecuman kecungi shani shapo kilat taipol mibari no office Shillong Press Club ini keseng HIT ni dong di ting sungkia na kabenta jong kini ki parag ton stage po rilum Garo batik tungka Aceh conscious holistically integrated krima kebagi lapha ka shti syai Kharmalki IAS kebaong ba ki persat halor kebantu kam yang kita iki non Garo te halor ketangi pat kada kaseng di sungkya bat milik bat ke jingtip pa kuno utau IAS ubet thung dia kita iki non Garo batlara dei kata kapos kadi sipan tu kita iki Garo te hadir bagilah ya kedua katung kami isithi kathok ba khatnai dili pos kende ki jong tang ki Garo bet Tenrei hadir bagi lawat kijingtip bat ngila yo ka kopi. Nah, kani ka khat nai kadi bat interview. Inde kata
sanction post, ke sanction ka vacant post ke data arteli, ke sanction post itu ada hajar kendai ke data arteli, ke data khasi jentia sau, garo sau, but kadi ke vacant post ke pementaan kendai di pigi garo. Balik akhirnya di kini ke hajar kendai nama hak tu kopor kini ke high court ke Shillong ini, terhadian kini ke sebuah ketua jing petah, terdapat ke samping kini lembaga kini ORD letter number sarpo arpuai SD la spakhandriu kanyo dito Shillong kasama sarpo arpuar tahadir pengilai pengilapet ba kedon khatlai mut kita giban link ke kata interview te katung kini siti tengila stu ba kabatho kana check lene kata check conscious holistically integrated krima kalong ka babakla ka ba mislet ya ka kur ba mislet di kecat petri nyutre bat di karo unjuk jadi di community kai ka bagismo I kumbakane ka check ID man halor ba kalawan pa kata ka jing trade ani kata ka roster ne po jalla jungi tengi kun ka nyutre integrated mismo ba balik ka provo hamne ka post ko no ka tho ang to ba kadi ke appoint yakinon Garo candidate which was meant for Garo candidate only as per the rule of the law. Hangno dal kata ka rule of the law ko tong tangi Garo vacant post. Tang hak rustar ka kre. Ndre bagong hak vacancy unjuk ong dalay lay kunta. Breyek yakaniru kumbaki kam hangne ka ong ka khatlai tali ka vacant post. Ndre ngan yatho ibi ka dei khan riu vacant post ka bahal ha grade 4. Kabandet tung shipo kasi jentia sawi agaro bat ari kinir bat pembibian nama bat lalai katu dan ki pension pension te ye katu ka bahan ar lain shi perlo garo te kumbo pi om tan kumno ka flat mo ai pi bade kata ka nongrim ba kumno kinur ban kam ba kade ka jong ki garo kam dei ka ba ai ding ki khon sam lagi kasi kam tam hagani ka kam ka punchan Lada kita shikran clear di bawah keadaan kebaikan post limbaga rustar deben tem juga karo kat kum kata ka bakil snaik kan kade tapi keren be kum ni menong ka post kum karo kum diklan study ni ki perlu jog acek ni bunyi songkya ni bagi ong la kade ka bahan ka jongki mano hi bani kini ndrei bakin wan ong pat bangin wan kini mangi ya kata ka bahan namar bau ni u kharmal ki de na ka osna ko jungi ndrei ki bakin wan ong ban provo ban Jangan kita pramini yaki itu kamha. Kinongelam ka FKJGP Maulangsu unit mentakasngi kelalit ban jurip ya ka Maulangsu sub center hakaba ka seng kelalap shibun ki jingduna hakani ka jaka aijing sumar mat kumju ru ka jingduna kinong trei. Nakaliang jo kinongelam jo ka seng kilapan pau ka jing smokia hakabaya de ba ka jing bambiang kani ka jaka aijing sumar namar kawanra jing e ekipat ba khamtam yikilong kumi ba kha khunlong namar ka PHC bat CHC kadang jingai sa kumba 40 kilometer AA nakajaka badon kani ka sub center kumta hakabaya de ba kani ka benta nakaliang jo ka seng kada wajur naka sorkar lengba ka tenat ka koit ka khia bakan shim khia bat ban kentiu kerdanno ya kani ka sub center syaka PHC knang baki pai ba nong pang kinyo ya ka jing sumar hakapor ka babiang kadang sakut tengi kerpat ya aku minister berdepit ya koit ka khia bu shim khia lam ya ka ba ngin yo Kloy ya ka ban Unclear no syak PSC kenang ba kajing mentoy ya kipat ba khamtam ba kitu kiba pang kiba sistem kinlaj na ginu kijingja kiba sosi je ni kerpat ru ya ki bor bahalor abe de berkene ba kitu shim sting namar na kalyang jom kase tar ki ngin sanang yai budin yakini ki baro ba kide banle klailan kan bala ni kum inang yalam jong ka FKJP Ongsu area unit kami wan pej ang ka subsentar kam operno ya kane siya PC makicingdon breuro kala obar kala bunba ba wat ki nos kinong tre ang nero la system ya
kata ke citrai mar ke jingjengai ro panlek saduk mar kasaro kala jengai kat kunti ke ba koram UMDC Ketura Ubanat Marak ula berthene kinong penyat ke Meghalaya Power Corporation Limited MEPCL daka mokot duma namar kelapan benapat ba ban pelip ding shipau kenta hari lum garu. Uni UMDC ukeli kinong penyat joka MEPCL kiyo bor nangno ban pelip ding shipau kenta namar kamdon kanu ka hukum na kasorkar jela. Ula o daka baong lada ki pat ba ki du ding elektrik shipau kenta baro ki kam ki jam kin sange lut bat ki pat ba kin ngat hakadok ka kerdu bamla ban mudur. Ula keliru daka baong shanu kita kinong yang lam baki pat ba kila jet ban pet ya ka bha ka miat ki pat ba haba ki akendo e kum kini ki jing e. Ula ong ru ki pat ba ki siu testa ya ka bai ding elektrik balai pat ki ngat hakane ka apot ula ong. 안층어 다오 카렌 시안이 비등어 블로인 안층 내가니코 막내가 아리아 카렌 시안이 비등어 층아 선데니코 다오 닥킹아 이 선데니코 닥킹은 마문 official order 바 सरकारिनि order 온금은 레카코 미속나 갔다 만자잉아 안층 public 젠슬로 안층 일렉션의 보트코 푸닝아 안층나 남급바 develop ko anchina jangi thangani ko nengratna anchina chi rama jalang light arudung thang anchina nanganirang ko anchina chunga ga chinasa anchina antandani bot ko oni anchini MLA rang ko anchin chiatenga daw election ni jamanon anchini Meghalaya doko karen sina bachenga 시동자나 바칭아하 아로 야코 낙나갔다 सरकारी 스카탄 낙나만자 public 나 위ət나난겐 सरकारि요 नियमको 낙나난겐 ठीक खालानांगेन notification 동나난겐 order 동나난겐 다로 츠나 츠니 산디아니요 notification को order को 나만쟁아 미속나 만쟁아 गच्छाम अप्रैल जाना तारीख पा schedule को 츠나 원았다하 제거나 시망 넥수나 갔다 만겐 와 세딜로데 건타스니나 카렌코 오프 카나사 와 소모이코 바카 안디반 정가를 소데 건타츠큰 아로 와 건타츠큰나 바테바 카렌랑 싱아 이안이 그만 다랑 바 쿠랑 원기자니라 안치니 착측하니라 이 남기자가 사손 카니코 라차카니까 아키에 만에 달로 건타츠큰 그날로자 하자 건타 고르복 나바동아 안디반 치니 빌랑 당원이가 마 당원자 안치니 스나 나가니 디야사 망아 비아프라니카 고볼 마니가 빌랑 당원쟁아 건타 측흥 안천 가른 작할자겐 치모디 빌랑 바 타그럭 되게 당원은 나가침 은이금은 달로 앙니 나시망나 달랐더니 위했더니디 안층 즙동이 안치니 고사고 야한다까빠 순지따니코 라바니코 안치른 안층 즙니 동아이 자치나 마나 안친이 집 동안이라 안친이라 착하니까 악행아 안친 소르카리 코 르나가다 안친 보트코니 만대용 왔다 한 어디 와 안친이 만대용 왔다 봐 만대랑코 안친 스나난겐 친이 라이크 따라마용이야 친이 치라마용이야 친이 라마라마용이야 친이 메롱아라마용이야 이 금묵한 친이 스나갔다 불코 만나 왜냐면 가사랑님 아파랑 안친이 다옹인 거 보스나 안친이 두아니코 닥나니 스나나가니코 안친 안다니 보트 카이 siat kepa manderango ancheng hisap korana apachena notification ang dade neksu kujane mana ancheng notification ono ancheng deputy commissioner ni pecho phangna onronga naso neksu ama deputy commissioner ni pecho ya kharen deki sina singa nimang khali whatsapp message an sokpaya na whatsapp message an sokpaya daka bajuna off ongen daka bajuna off ongen duta gonta off ongen yasan sokpaya yade notification ongna manja notification de kesa order sokna nangen mana anching achakkinga anching bil gamgapa manderangara maini gemen anchingara dalo ya ndeke karen sianiko rachakna drattaniko maninga anching bil gama haba reanga ba besi bonga ba anching bil gamjok so bil gamgije donga taw bisonga ninga karen ko chaowenga nimang manching garu 선선 chaowenga sawa chaowenga anching bil gaminga 어디 안친이 가린 거 안친 중에 만나는 게 안친 빌 가밍아 어디 안친이 모바일 네트워크 안친 중에 만나는 게 옹저리 야바
kesa sorkari ni chusok keja kham khani ka khe dalan chen dalam bas jani gemensa ya ko bisong radu ruruinga ba gonta sa bon khaun ban chen sikna nangen mani gemen gonta sa bon khainga gonta gini bon khaun ba mana gonta gini bon khainga chen sikna nangen darang bas ja uni gemen dalo ya order donga notification donga ungen chumode anga chithi sia ha disina angna ba officially reply khon china anga bisoni page rang ni ko check khainga official order dongja public na wiat su khali message an sok baya whatsapp message hoba howe yede official order na manja anchuni manna nangani rang kho anchung manja gen chumode anga saksa bjp party ni saksa dil go bong sobakia skimo nokan chunan karen ko sokatna kata chuni sorkari thangkhat nat manjuk light post ko nat chok wire ang ko string nat chok thangka chungun nat chok dalon dita scheme ko natani jamano light chingjagen chumore chingno nat ko param batchi onchok aro anchini manderang jymmang bpl family ni manderang wamang mama ba dalo bill game ba daliya anchi sakan tian bill gam ba manderang ara maina dal karen siya ko anchin chatot nang skhainga uni gemen anchin the consumer anchin the taxpayer anchin direct tax na manja indirect tax anchin light to chiyo parking na mobile na gamer ko anchin ni tax ara rainga ba uni anchin tax kaminga oda anchin service pa nama hot na nangen uni me service ko nami na manja gen chmode beben anchin court chiren gen court to anchin doktuk na nangen court doktuk jagen chmode ikoda anchin ni kosa ko sunje tani 나로 건타 치킨 아가네가 그날로도 건타 치봉 봉고노 건타 굴 봉고노 안치 이거를 즉 니라 착하겠노 왜냐면 안치니 봇 오나니 히사파 이바는 한게 왜 안치니 만데 왔더니 히사파 이바는 한게 안에 장데 제너레이터 동아 안에 장데 인버터 동아 라이트 바 시자 급분당 시어바 중앙 갔다 동나 맞네가 파블릭 봇 카가 바랑하라 마이니 그면서 안달로 동나 나스카잉아 왜냐면 안치니 다이토 동아 안치니 public na agan chakla nangani donga ani wa agan chakani ko dalo dalga parang ko antatani bot mani chat ka ba mandir hon chas duna nang thla uba Ernest Mauri president ka BJP Meghalaya ulaya thu ba umdon jingtep AA halor ka jinga kran jong uba AL hek bat ki MLA jong ka Trinamool Congress uba Ernest ulo ongba kala bandai tang ka jinga kran bernia hami disha ula kentu ya uba hek ban tengkan ya laki ketien ban nemare step tan shakila pathai KHUBOR ban penpriang ya ki KHUBOR klem ka jingtip ni jinge mir jingmut shwa kinong ya lam ka party uba Ernest ula ongru baka party BJP kapdiang ya kinu ki bathmu ban penya so shakani ka seng tangba kidai ban ya lengba kinong ya lam jongka mission to us till today whether the TMC MLA they will join us we are not aware. Maybe they discuss with him. He has already given the statement in the press, in a cup of tea and discussed with them. So from the party side, we cannot give any statement unless they approach us. Why is there so much? Everybody they have their own inspiration, so we cannot stop that. You see, we cannot stop that. And from the party, I think within the few days, they will give the direction. You cannot go to the press openly against the party. Being a minister, he has to talk about his own department, what development he will bring for the state, for his department. For the party will take decision. So are you going to issue a show cause? Waiting for the thing from Delhi, we'll see. But was there? Anybody can join BJP from any party. But there should be a communication from the state and the center. That is the way it works. So there have no information regarding such initiative? No information. Is there any pressure? Nothing, it's not like that. That will decide by central leadership. But there was a report. You see, I have completed my term, 3 years, as prescribed in the constitution of the party. It depends on the party. I cannot give statement that I will continue or discontinue. That decision will be taken by the central leader. As I have already informed you that even the term of the national president has been extended from
13 January 2023 to 24 June 2024. Don't you think you should? Pada itu ki khubor la poy sa bakun tar hadu bangin daya syambyang khublai sibun.